Ake sisifune sisithole Mabhodla TV. Mabhodla TV. I know my story. Mabhodla TV. Nina ke benkashana kaMenzi niphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi siyabingelela. Siyofisa ke ingane zakwethu uma ningena kuleli page nikijimene lapha ku YouTube channel nifike nisession nithi I know my story podcast. Niphinde futhi ingane zakwethu niyosesha lapha ku TikTok ni session nithi @mabhodla ake sifune sithole. Namhlanje ke ingane zakwethu silandela lapha insizwa kaMthombeni umfokaduma ngokomyalelo wabafowethu abalandela lapha ipage lika YouTube channel, abafowethu abalandela ipage lika Mabhodla ake sifune sithole. Sithe asimlandeke namhlanje sizoqhubeka ingane zakwethu nomsebenzi ukuchazela abantu ngezinto ezenzeka ngaphansi komthunzi welanga. Ngoba abantu abaningi abaqondi ukuthi kwenzakalani ngaphansi komthunzi welanga. Siyocela ke ingane zakwethu abafisa ukungena lapha negroupini iWhatsApp group ake sifune sithole bangasithinta kule number 0848015007. Angifuni ukupholisa amaseko ingane zakwethu, ngizothatha leli thuba ngibingelele insizwa kaMthombeni umfokaduma. Mfokaduma siyakubingelela kulolu hlelo ake sifune sithole. Ngiyabingelela baba uMabhodla, ngibingelele abalandeli nababukeli beMabhodla TV. Ngiyabonga njena ukumenywa nokwamukelwa ngemfudumalo lapha kuleli khaya. Sizoqhubeka nokucathulisana ngoba nathi hayi ngoba ukuthi sazi konke kodwa ukubamba nje lapha nalapha lokho esuke sikubona simbulelwa kona naloko esifisayo ekuthenini abantu bakithi abantsundu iqiniso balazi ngomhlaba ukuthi umhlaba uyini nokuthi umhlaba wama kanjani nokwaseAfrika kwakade kumi kanjani lokho isakhuluna izwa ngako kona kumi kanjani. Hayi siyabonga mfokaduma, siyabonga mfowethu nokuthi nje uNkulunkulu usasigcinile mfowethu sisalibona ilanga. Lokho kuumusa kaNkulunkulu. Cha namhlanje mnewethu sithe asikulande because kunezinto ezibuzwa abantu abaningi ukuthi ubani uNkulunkulu. Abanye bazi ukuthi uNkulunkulu usemazulwini. Abanye bacabanga ukuthi uNkulunkulu uyilanga. So ikona ke sikulandile namhlanje ukuthi sizoqonda ngezinto ezifana nalezo. Ingakho ngithi asithathele liqhathi lokuthi siqale siubuze lo mbuzo before siqhubekele phambili. Ubani uNkulunkulu mfokaduma? Ngiyabonga baba. Wayithinta indaba enkulu okuhlezi kuphikiswana ngayo. Abanye bayebebe nenkolelo ukuthi uNkulunkulu indoda yomlungu ehlala emafini. Lesadwetshelwa yona belungu ebizwa ngokuthiwa uGod. Lesifundiswe ngawo kakhulu la eBhayibhelini ithiwa yabumba abantu, yabaphefumulela, yesisithi akube khona imfuli, intaba yonke esho ngezwi. So abantu abaningi banalowo mlando. Futhi nakhona ke ngeke ngize ngibasole ngoba sikhuliswe ngawo sonke. Saqhamukela kulo mlando weBhayibheli esasifundiswa wona. Kodwa kuthe makuhamba isikhathi saze sikuthola lokho ukuthi kwangelona iqiniso kwakuyindlela esasikhulunayizwe ngayo abelungu. Ilento yesuperior yokuthi abelungu bavele bebakhulu bedweba uNkulunkulu bamdwebe futhi bajike bemenza umlungu. Yebo kwakuyindlela nje abelungu le ababesikhuluniza ngakhona sobabona bebakhulu. Kodwa mase kuthiwa sikhuluma iqiniso ngoNkulunkulu, masikhuluma ngoNkulunkulu baba sikhuluma ngomoya ojule kakhulu ongaziwa, ongabonwa, ongadwetshwa. Lo moya lona wawukuphakame ngabaprofete endulo. Uma sizojula ngoba ngiyafisa baba ukuthi siyeni ezimpandeni ngodaba likaNkulunkulu ukuthi lo moya lo waqala kanjani nemvelo yazakha kanjani ngoba zonke lezi zitori ukuthiwa kwaba indoda eyabumba abantu akukaze kwaba khona abantu baqhamuka kwimvelo. So ngizofisa ke ukuyiveza le moya uqala kwawo nokwe hierarchy yethu yalana eAfrika ukuthi wakade uqala kanjani ngoba umoya ubuzicana wona, imvelo izakha wona kodwa kuumoya. Uma sikhuluma ngokwe hierarchy yalana eAfrika sake sikhulume ngomfihlakalo. Umlando uqala lapha phezulu kumfihlakalo. Kuyaye kuthiwe umenzi wakho konke okuyena wenza kwaba khona yonke into. Uma sikhuluma baba ngomfihlakalo sikhuluma ngomoya uqala owaba khona
ingakabi bikho eminye imimoya ekhona kwakuumoya loyo wesound. Yes. Sikhuluma ngesound vibration. Uwona moya uqala. Lowo moya yiwo owazala umoya obizwa ngokuthiwa ukukhanya. Uma sikhuluma ngokukhanya abantu ke bayazi ukuthi sikhuluma ngenyanga. Emoyeni ukukhanya umoya oqala kwaba inyanga, ilanga nezinkanyezi. Kodwa ngizoxila kakhulu ukuchaza lo moya oyimfihlakalo lo obizwa ngokuthiwa isound vibration. Ngoba kubantu abenza kakhulu izinto zoquantum physics ke khulunywe kuthiwa yonke into emhlabeni iya vibrator. Uma sikhuluma baba ngevibration, uma sikhuluma ngalowo moya loyo kune ivite engayibona le umfowethu udumo lwelanga. La khona ayikhuluma ngokuthi uwanyuswa waya endlovukazi kodwa wezwa ivoice enkulu ngathi yaqhaqhazela. Sikhuluma ngomoya kunjalo masikhuluma ngevibration. Uma sikhuluma ngevibration sikhuluma ngokuthi umdali, sikhuluma ngani, sikhuluma ngomlomo masikhuluma ngomuntu. Njengoba muthatha isandla sakho usibeka lesifubeni ukhuluma kuyavibrate. Lo moya lengikhuluma ngawo baba uvelile lana eBhayibhelini ubizwa ngokuthiwa ulizwi. Yes makuthiwa kwakhona ulizwi ukhulunywa ngalowo moya oqala loyo ubizwa ngesound vibration. Njengoba ke kuthiwe nomlomo wethu uyadala akufanele ukhulume noma yini ngoba umlomo uyadala. Noma uzokwenza umsebenzi akufanele ukuthi uvele usho ujika ungawenzi ngoba into osuyikhulumile usuyidalile ngoba umlomo womuntu leya voice irepresent abani umdali. So sikhuluma ngomoya onjalo ke makuthiwa umdali, sikhuluma ngesound vibration umoya oqala. Lo moya yiyo owenza kwaba khona umoya owaba ukukhanya. Umoya obizwa ngokuthiwa ukukhanya wona urepresentwa yini? Urepresentwa inyanga njengoba sengishilo. Kwaba khona inyanga kuqala. Idume kakhulu ke ngonanabulukwe, nkosazana nomphithukazi inyanga. Yes. Bese sekuzoba ilanga. Inyanga yona yiye yazala ini ilanga. Yes. Kwase kuba khona ini inkanyezi. Okusho ukuthi umoya wesibili kwaba khona umoya ukukhanya ubizwa ngokuthiwa ukukhanya. Ilapha yana inyanga, ilanga bese sekuzoba inkanyezi. Ngikhuluma ngempilo baba isasemoyeni ingakafiki la nenyameni. Yes. Uma sikhuluma ngomkhathi ke kwaphila kakhulu emkhathini lemoya lena iyokukhanya. Masikhuluma ngomoya okukhanya iyayizibe khona izithombe la kuvela khona izinto ongakwazi imoya ongakwazi ukubona khona isithombe somuntu obona khona into ekhanyayo. Yes, kwakuyimoya ke kanjalo. Eyayisiqu sokukhanya seyizinto nje ezikhanyayo, hayi ukuthi kwakuabantu benyama. Kahle kahle abaye bathini bakhuluma ngomoya, abantu babe yimimoya. Yes, kuphilwe kanjalo ke le moya lapha emkhathini. Imningi njengoba sengishilo ukuthi lo moya loyo kwaba inyanga ilanga then kwasese kuba yinkanyezi. Impilo ke iqale kanjalo lapha emkhathini. Yes, kwasese kuqala abantu ke. Uma sijula ngalomoya obizwa ngokuthiwa ukukhanya njengoba sengishilo ukuthi lo moya loyo urepresentwa yini? Urepresentwa inyanga. Yiwo futhi lo moya owenza kwaba khona ulwandle. Uma sikhuluma nje ngolwandle, ulwandle laqala phezulu emkhathini njengoba masuke sibuka isibhakabhaka sisuke sibonani, sisuke sibona amanzi. Yes. Uma sikhuluma ngenyanga, inyanga isuke ihleli lapha yana emanzini. Ke nganizwa nangohlelo oludlule nomfethu udumo lwelanga nikuthinta kakhulu lokho. Yebo kunjalo impela. Inyanga ihleli emanzini. Amanzi aqala lapha phezulu emkhathini. Yes. Yebo, yiwo lowo moya loyo ukukhanya owenza kwaba khona ini ilanga. Yiwo futhi lowo moya loyo owenza kwaba khona inyanga nezinkanyezi. Lowo moya ubizwa ngokuthiwa ukukhanya wenza kwaba khona yonke into elapha yana emkhathini. Inyanga, ilanga, inkanyezi, amanzi. Yes. Nempilo futhi njengoba sengishilo ngathi emkhathini ke kwaphila kuphila abantu beyimimoya ngala emkhathini. Yebo. Bathema kuphela lapho ke impilo baba yayisisingenela ngala emhlabeni. Ingena kanjani impilo lana emhlabeni? Ingena ngolwandle njengoba sengishilo ngathi lo moya ukukhanya yiwo owenza kwaba khona ulwandle. Ulwandle ke lehla njengoba sikhona sile emhlabeni sirawundo amanzi. Njengoba sinolwandle yebo kwehla lowo moya loyo okukhanya then wasese kwehlela ngale inyanga kwasese kwakheka amanzi njalo njengoba kukhona khona ulwandle. Ulwandle nje laqala phezulu emkhathini lekuthiwa isibhakabhaka ulwandle amanzi la phezulu. Then ayisehla njalo agubuzela umhlaba azafika la emhlabeni. Kwahlala futhi napho kungekho umuntu emva kwesikhathi kwase seqala impilo yala emhlabeni. Emhlabeni kwafika kuqala izidalwa
ezinkulu kakhulu efana nabagadi bamanzi okuyinkanyamba yiso bezikhamuka emanzini izinzuza amamemedi abaye bathi ontomfish yebo idalwe ezikanjalo impilo yokuqala yebo lo moya so neke kuhamba isikhathi kwase seqala abani sesiqala abantu futhi nakhona beqhamuka emanzini beyizilwane ngoba seyisusho kumlando ukuthi abantu baqhamuka emanzini beyilwane kwase seqala impilo ke la emhlabeni angani uyabona ukuthi uqale phi umlando soqale lapha kumfihlakalo kwi sound vibration umsindo yes then sasedlulela kokukhanya umoya wesibili kwaba ukukhanya then sasedlulela kumoya ke wesithathu okuyena kwaba amanzi ke seqala amanzi esehle segubuzela umhlaba afika phansi then mayisefika la phansi sekuba khona idalwe njengeinkanyamba inzuza izona ezafika kuqala kunabantu ngoba bagadi bamanzi emva kwaloko kwaseqhamuka abantu bayinzalo yizilwane ngoba abantu abaqhamuka emanzini babekade beyilwane abaphilileke kakhulu la emhlabeni kwahamba ke ngoba abantu baphilile beyilwane bengebona abantu sesiphuma kona lo mlando sewukukha phezulu yes impilo yethu thina yaqala ezilwaneni kulokho singena ke njengoba namhlanje sisabantu yebo so masikhuluma ke ngomdali sikhuluma ngemvelo siyake sikhulume ngani sikhuluma ngemvelo izakha masikhuluma ngomdali umfihlakalo sikhuluma ngomoya owaqala lapha kwi sound vibration akhulunywa lutho ngalowo moya loyo ingakho kuthiwa umfihlakalo mina bese ngenzela nje ukupha abantu imbuzi encane uma ngibalinganisela ngomlomo ukuthi umlomo uyadala yes lo moya ngokuqala iwona owadala konke yes ngoba ade ngikhuluma ngomlomo uyi sound vibration okusho ukuthi thina into ekhala isound yami represent uNkulunkulu yingakho ngisho isigubhu simi represent uNkulunkulu kuthina ngokwethu kubaleke kakhulu ukushaya into enjengegubhu ngoba musibona isigubhu uma ushaya nasikhipha isound le sound yethu yemvelo thina iwubuNkulunkulu buthina ngoba kusuke kurepresenta lowo msindo loyo yes umsindo wokuqala ke loyo ngiphinde futhi ngiyilinganise lento ngoba ngifuna ukwenza sure ukuthi isithombe abalaleli bayasibona isithombe salento uma baba kuzoqhamuka isitimela nemoto uhlukanisa ngani ungakasiboni isitimela nemoto umsinda ngithi uyakwazi ukuzwa ukuthi hayi isitimela ke lisizala uyakwazi ukuzwa ukuthi imoto le ezala awukayiboni leyo moto even kuyiguzu kuyi train yes leli thwala impahla uyakwazi ukuzwa ekutheni hayi iguzu ke lelizala akusona isitimela uhlukanisa ngesound ungakaboni nalowo moya ke into enjalo ke leyenzeka endulo kwaqhamuka umoya wokuqala wesound vibration erepresenta umlomo kumuntu iwona moya wokuqala kwase kuza ukukhanya inyanga kwase kuba ilanga nezinkanyezi kwaqala amanzi kwaqala impilo emhlabeni kwase yaqhubeka kwaqhamuka abantu abayilwane kwaqhubeka kwangena eprocessing yokuqala kwabantu imvelo ibizakha yona ayikho indoda yomlungu baba eyaphefumulela abantu uyabakha ayikho indoda eyathi akube khona intaba akusho kona imvelo ibizakha yona ngoba imvelo yona iuNkulunkulu uqobo ingakho ngithena ke uNkulunkulu umoya le Africa represent umoya uNkulunkulu le Africa representwa imvelo njengoba senguchazile omlando hayi ukuthi urepresentwa indoda yomlungu okuyiyona yakha imvelo so abantu bayilahla lapho ke ngoba belungu baveza indoda yomlungu okuyiyona eyakha imvelo kanti masikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngomoya wemvelo okusho ukuthi imvelo uqobo iuNkulunkulu baba ingakho ke le Africa kwakade kufocus kakhulu elangeni libizwa ngomveli nqangi ingakho kwakufocuswa kakhulu einkanyezini ihlonishwa inyanga yayihlonishwa kuthiwa uma wethu yes imoya leyo ewukhanya masikhuluma ngoNkulunkulu ke se-Africa nangokweqiniso sikhuluma ngento enjalo baba hayi siyathokoza mfokaduma siyabonga kakhulu mfowethu engethemba ukuthi nomlalelo lapha ekhaya uzocaciseleka namhlanje ukuthi ubani uNkulunkulu because abantu abaningi abanako ukuqonda abazi ukuthi uNkulunkulu umveli qala idalwa zakhe zonke lezi sibonayo bese kuphinda futhi kwayena umuntu uNkulunkulu uzirepresente ngomfanekiso wakhe kumuntu so ngamanye amazwi kusho ukuthi yonke into ephila lapha emkhathini ilapha kuwe izinkanyezi zilapha kuwe yonke into oyibonayo emhlabeni umhlabathi amanzi alapha kuwe so kusho ukuthi umuntu ngenye indlela umphumela wazo zonke lezi zinto esizibonayo injalo impela baba injalo njengoba uyibeka uma sikhuluma ngokuthi yonke into ingaphakathi kumuntu abanye abantu bazothuka njengoba usuyibekile nje njengoba kade ngichaza ukuthi phezulu masikhuluma ngekhanda lomuntu yona ndawo ephezulu
phezulu futhi emkhathini iyona ndawo ephezulu. Sengishilo ngathi umdali urepresentwa yini umsindo njengoba sinomlomo sikhuluma urepresent umdali iyona ndawo ephezulu bese sekuzoba umqondo nomqondo futhi urepresenta umdali ngoba umlomo nomqondo kuyasebenzisana into udala idala emqondweni iqala bese uzoyikhipha ngomlomo. Yes ingakho nalana einweleni futhi uma umuntu egundile uyakubona ikhanda lakho ukuzungeza kweinele kurepresenta iuniverse. Uma ubuka izithombe zeuniverse ubuka ikhanda lomuntu la ukuhlangana kwazo lapha phezulu mayigundile ufika ukubone lokuthi inwele zirepresent iuniverse. Ingakho umuntu ephila ngama chakras emzimbeni sinama chakra ama energy ekuyiwona esidonsa ngawo amanzi angithi bese sekuzoba umoya ngithi bese sekuzoba umhlaba i-earth chakra bese sekuzoba i-air chakra bese sekuzoba umlilo la uma chakras la if ubhekisisa kahle umhlaba ungaphandle kodwa i-chakra yomhlaba iphila kuwena ngaphansi umfanekiso womhlabathi. Bese sibheka lapha yana umoya ungaphandle kodwa uphila kuthina ngaphakathi ngoba nathi siumoya ingakho sina lesidalwa lesi esingabonakali esiumoya kiswe futhi ngabantu bakamoya. Uma ubhekisisa imvelo yonke oyibuka ngaphandle iyaphila kuthina ngaphakathi. Bengifuna ukuvumela lapho baba ngilinganisa nje ngalezi zinto abantu abayijolile lezi ama chakras emzimbeni aphila kuthina. Hayi siyabonga mfoka Duma mhlambe masihlabela phambili ngifuna ukuthi singayishile indaba yokuthi why kuthi umuntu umelala uyavuka umevuka uyalala. Abantu abaningi yabadida leyo nto ukuthi umuntu uma evuka ekseni usukelala umelala uyavuka mhlawumbe ungakusithatha usibeke esithombeni ukuthi kusho ukuthini lokho baba ukuze sokwazi ukungena kahle lapho uzofaka isiqala isichaze kuqala ukuthi umdali wayesidale kanjani singakonakali sicabange into engekho sengathi sikhona. Faka isiqale lapho ukuthi wayesidale kanjani umdali. Umdali baba wayesidale sinento ebizwa ngokuthiwa iso la kamoya abanye bathi i-third eye. I-third eye lena wawukwazi ukubona noma ngabe yini engabonakali ngeso lenyama. Lezi idalwa lezi engabonakali babehlala nazo baba mkhulu bethu lezi ethiwa ama aliens inimkhovu yonke lezi idalwa babekwazi ukuyibona ngokwasendulo ngoba babe neso la kamoya. Baphinde futhi abantu bakithi bese beba nesidalwa esiumoya esiphila kubona ngaphakathi. Njengoba banelesidalwa lesi okuchaza ukuthini uma belele bona hayi ngoba ukuthi basuke belele kodwa basuke bephila kwezinye indawo kodwa baphila ngaleso sidalwa leso esiumoya. Isona sidalwa lesi esisebenzisana nani nenyama ngoba phela abantu babona umzimba wethu bacabanga ukuthi umuntu akusiyi umuntu lo igobhosi lomuntu leli umuntu yena umoya. Ngakho umoya ngalenkathi usukulele wena wona usukuvela usebenza usukuvela ukazi uphumula umoya. Uma usukulele kahle kahle usukungaphuphi. Abantu abaningi bayitshena ukuthi kodwa sifundiswe ekuthenini masilele thina sisuke siphupha. No sisuke singaphuphi masuke silele thina sisuke siphila kwamanye amazwe. Hayi ukuthi sisuke silele basikhohlisa futhi abelungu ngoba benzelani ukusithumba imiqondo yethu basifundisa ukuthi hayi masuke silele kunento ethiwa ukuphupha. Ayikho into ebizwa ngokuthiwa ukuphupha baba. Iphupho ileli esikulona manje njengoba siphila kanje sizivukile siyaphupha. Impilo yangampela ukulala ngoba futhi ngisho umuntu angakukhohlisa la ngokwenyama ungangikhohlisa uqede kodwa mangilele kuyakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nezibonakaliso ngitshene ukuthi wena bongikhohlisa yikho lento okade ungitshena yona ngokwasemoyeni. Okusho ukuthi impilo yasemoyeni iyona eyiqiniso ngoba ila ukwazi ukubona khona yonke into ukwazi ukubona abanye abantu bayakwazi ukubona ngisho into ezayo ukuthi izokwenza ubona nini ubone emoyeni angani uyabo. So impilo yangampela ile esemoyeni masuke silele sisuke siphila ukuthi masuke sivukile ila suke silele khona iyaphambana lento le but abantu abakwazi lokho ngoba belungu bagijimbe bazosiblock ngoba mangase sikwazi lokho sizosuke sizazi ukuthi thina singobani ngoba izinto ezithola emoyeni izinto zangampela lezo lokho kuthola lenyama ngani bakuthumbile kona ngoba bakunikeza bayakwazi ukutshena into engelona iqiniso. Thina abantu esaziyo ukuthi siyaphila emoyeni ngeke udlale ngathi ngoba ziningi imfihlo nezimfihlakalo esifike siyibone. Ungathi uyafika siyafika lenyameni usitshene ukuthi hayi ayikho indaba yokulala hayi iphupho asiyazi ukuthi akulona iphupho siyaphila. Siyazi ukuthi izinto esithola laphana izona eziriye. Siyazi ukuthi la emhlabeni ila khona sithunjwe khona ngoba ila ukwazi khona ukuthi umuntu akhohlise akunikeze into engelona iqiniso la emhlabeni okusho ukuthi la silele khona ke njengoba siphila impilo yangampela isemoyeni. Siyabonga mfoka Duma siyabonga mfowethu ngicabanga ukuthi abantu abaningi
bebengaqondi ukuthi umuntu melala uyavuka evuka uyalala. Usuyicacisa kahle ke namhlanje because siphile ephuphweni mfoka Duma. Yabona njengoba nje kusemini siyaphupha but masilala siyavuka. Ngoba lo muntu oyi-inner self lo ngaphakathi kuwe, the original one, because umzimba lo uyena muntu ke loyo okwazi ukukutshela i-real life yakho ukuthi kwenzakalani ngalomuntu osemzimbeni. Sikhumbule zonke izinto eziqala kamoya sehlela enyameni. Ngokunjalo into oyibone kamoya funeka ulindele ukuthi imizuzu ingemngaki noma inyanga zingezingaki uzoyibona physical leyo nto because biyenzeka ngempela. Why uNkulunkulu asiyekelele kangaka size sibe kulento yeslavery angasivikeli kubacindezeli? Umbuzo ojolile futhi lona. Abantu abaningi abanye bayamblame ubese ngathi akasebenzi. Why saba igqila zabelungu? Why yonke into embi ehlela umuntu onsundo wayekadekephi? Yes. Ngokungawuqondi umlando wangampela ukuthi umuntu usukaphi nokuthi wazona kanjani. Njengoba sengichazile baba ngeqiniso ngomdali ukuthi okhokho babebuka imvelo, ukuthi imvelo umdali behlonipha ilanga. Kunesikhathi lana eAfrika okhokho bethu kwakuthi makuphuma ilanga bese bephuma beguqa. Kwakwenzeka imanga ngalezo ikhathi. Umdali wayekwazi ukukhuluma nabo esebenzisa ilanga. Kwakuba khona lento ede ngichaza ngayo vibration. Akhulume ngevoice emkhathi ekhuluma elangeni. Yes, bekhona ukuthi becommunicate na ekhulume nabo bukhoma. Kwaye kwafika isikhathi umuntu la khona ephila kanjalo. Kwahamba ukuyibona lento ukuthi munawo yonke into. Uhlele ekukhanyeni. Ugcina usufuna ukuexperience izinto ezirong. Ugcina ungasakuboni ukukhanya. Ungakuboni lokho wena. Into eyashawo baba mkhulu bethu. Baqala baphuma endleleni kaMdali. Bafuna ukwenza izinto ngendlela yabo. Bakhuzwa futhi kwathi uyekeni lento umdali uzosiflathela. Baqhubeka bona. Bayingcolisa benza izinto esazingahambisani nomthetho lase livaleka izwi okuyilona elalikade liphuma laphayana elukhwazeneni elangeni. La iphumela nje ilanga. Sebekhathiweke manje lapho kwi-universe. Ubaba uTredo Muthi uyakakhulume kakhulu ngaloyo nto athi umdali wavala umnyango wakhe wala emhlabeni iphothala ivala wangakwazi ukuthi akhulume nabantu ngenxa yokuqala kokuzona kwabantu. Umdali ungcwele kakhulu akayithandi into ehamba nobubi. Kwenzekile ke lokho saphila kwafika isikhathi la umdali sephakama khona ngabaprofeti. Umoya uphakame ngabaprofeti athuma abaprofeti. Uma bona abantu athuma abaprofeti. Baphakamileke abaprofeti bebakhuza futhi abantu. Hayibo. Nabona kwenzakalani kobaba mkhulu bethu. Babekwazi ukuconnecta nomdali. Kwakhatheka lokho. Sithunyiwe ke thina umdali uthi asinitshele buyelani kule yampilo eyalikade yobungcwele. Yekani lezi zinto enizenza khona ezokwazi ukuthi abuye kini akunibe namandleni lawa yana. Bayaqhubeka kodwa bona. Baqhubeka ke bangakwenza lokho hayi usiphinisele emumva wena hayi thina yona impilo kanjeni. So bakunqaba lokho babathuka abaprofeti. Lokho okwaba isiqalekiso esikhulu phambi kaMdali ukuthi kudelelwe izwi labaprofeti. Okwaze kwahamba kwaqhamuka abanye abaprofeti ababelethe imessage eqinileke manje ukuthi umdali usezonishaya ngoba nifuna ukulalela izwi la noma sekunjalo abazange bazi bakuthatha serious lokho ngoba babe nawo yonke into abantu abantsundu. Abantu abantsundu bebekwazi ukwenza yonke into ayikho into ababengakwazi ukuyenza. Babe nomnotho benemfuyo umnotho wabo kwakwilo ukufuya benawo yonke into bengahlupheki. So bathatha lo advantage leyo. Wayesethini kumdali okay ngoba nina anifuni ukungilalela ngoba okubi kakhulu kwasifaka enkingeni mase kuthiwa sibe honest izithwalo. Kwaba khona amakhosi agcina isemlahla umdali sithatha izithwalo. Asebenza nje ubukhosi akuphatha ngeyithwalo. Kwenzeka lokho ngokumlando wasendulo. Kwaba yichilo lokho phambi kaMdali. Ngangokuthi kwaba khona lento yazi yadlulela nakhona ebantwini kwanabantu sengena lento yeyithwalo. Iyona into yasidayisa kakhulu ke leyo leyithwalo ukuthi abantu bathathe izithwalo. Ngoba kwaphakama abaprofeti bayikhuza lento kwathiwa ke senizodutshwa manje ngoba lo moya esenulandile umoya lona ongewona umoya wemvelo lo wisithwalo. Yes umoya uqhamuka ngalena komubi. Uvelaphi lo moya na? Siyochaza ngelinye ilanga ngenxa yesikhathi ukuthi waqala kanjani ngoba lo moya akuwona wala uqhamuka kwezinye indawo enhlanganweni yobumnyama soyichaza ngelinye ilanga. Bagcina ke okhokho bethu sebesebenzisa amandla lowo moya
abanye sebethatha izinto sebenza ngezithwalo sebenza imlingo ngezithwalo yes saseke sesidutsha wathi umdali ngoba senze nenza lobubi lo ungcolileke umhlaba kuhlale isikhathi umdali abantu abashaye mase sebedukile awuclean umhlaba awuqale phansi kabusha kuphinde kuphila abanye abantu uma ubhekisisa umlando wethu kwamanye ama planet esiqhamuka kuona siyokhuluma ngawo ngelinye ilanga ngoba sila le planet ebizwa ngokuthiwa i-Earth siqhamuka lapha yana ku planet ebizwa ngoGaia enye ibizwa ngokuthiwa uTara yes la kuTara nakhona kunemlando yakhona ukuthi sawona kanjani umhlaba senza semtingi sashawa njengoba sesilana kwi-Earth nalana futhi kwi-Earth sakuphinde saqhubeka futhi nalapho naloko ngcola lokho isiqalile sakwenza then sasesidutshwa ke sesidutshwa ento umdali so abantu abazenzela bona ekuthenini bedutshwe ngokungalaleli izwi likaMdali kusuka endulo noma bekhuzwa abaprofeti beqhubeke bone bethathe izinto ezasingcolile ezasingahambisani nomdali so ukuze sifike la sikhona namhlanje kwenziwa obaba mkhulu bethu ngenxa yezinto abagcina beyiphatha so ingakho ke silenkinga esikuyona ngangokuthi ke amandla ethu umdali wavele wasiphuca wona la sakwazi khona ekutheni sidlala izithake yes anikelwa ke izitheni zethu njoba saya kwislivari yebo futhi nakhona umdali wayeshilo ukuthi uzosijezisa iminyaka uma ngaphosisa ngisazi noma 500 or 600 years so bakhona kwislivari yes kodwa abakhona abawaziyo lo mlando abantu wathi uNkulunkulu kodwa uyobuya asikhulule uma umhlaba esezoqala phansi abantu abazonifaka kwislavery washo umdali wathi nabo kuyofika isikhathi emva kwesikhathi bese labo bantu eyabajezisa leso sigaba ke sibheke kusona njengamanje ngifisa ukubuza lapha mfethu ukuthi sekuvela lapho ukuthi uJesu akekho ngoba abantu abaningi manje sesiyabezwa impela sebeyakhuluma ukuthi uJesu akekho ekubeni kade bekholelwa ukuthi uJesu khona sekuqhamuka lapho lokho manje ukuthi uJesu akekho sibonge baba ngiyabonga kakhulu ngibonge nje naloko ukuthintile ekuqaleni siyophinde sibuyele kukona ngelinye ilanga ngoba bayodideka ngempela muthi ihlalo silana sikakhulu sile eSouth Africa mhlawumbe ungasithatha nje usihighlight kancane lapho before siqhubekele kule ndaba kaJesu ungathi nje 1 2 baba lento isiyela kulento eyade ngichaza uhathi washa kwezithombe uNkulunkulu ukuthi kwenziwe kube sengathi indoda yomlungu indlela ababesifuna ukubulala ngaumlando wethu ukuthi siyibone thina siyinto ngekho nje siyinto nje engelutho sibone ihlalo sikaNkulunkulu engathi singale kubelungu ingakho phela neBhayibheli libuya ngale kubelungu ingakho phela abacolonize iEgypt ukuthi izwe la eAfrica kwangena lapha izizwe lezi ezimhlophe kwacinywa lo mlando ukuze ngingabonakala ukuthi ihlalo sikaNkulunkulu siseAfrica nemlando leBhayibheli ethinta iGibhithe bese kuvela izizwe ezimhlophe so uwhite washwa kwemlando nokuthathwa kwamanye amazwe babecima lo mlando ukuthi ihlalo sikaMdali silana eAfrica especially umhlaba waqala eSouth Africa ngoba sinane nenzalo yelanga ikhalenda lesinayo yebo elana eshoyo ukuthi civilization yomhlaba yaqala lana eSouth Africa yonke yes so uwhite washwa ke kwalezi ayithombe lesiya nokwakhelwa lo waNkulunkulu wabo babebulala amandla emvelo ngoba owethu uNkulunkulu njengoba sengimchazile ukuthi kwakuyimvelo yebo ya siyavuma kakhulu mfokaduma mawuchaza kanjalo because abantu abaningi abanako ukuqonda ukuthi lo nkulunkulu okukhulunywa ngaye abamqalaza phezulu nakuzo zonke indawo isihlalo sakhe sila ngiyabonga mawukufakaza lokho mfokaduma ukuze nomunye umuntu aqonde because lesi sikhathi sokuvuka siqhubekela phambili mfokaduma sekuqhamuka lapho lokho ukuthi manje uJesu abantu bamphike kangaka ngoba siyakhumbula sikhula abantu kade begijima emasontweni bedumisa uJesu njalo kodwa ngiyabona manje ngathi kuyashintsha ukudla eplatini why abantu bamphike kangaka manje uJesu ukuvuka baba abantu bakithi sebeyavuka manje yes amaqiniso wonke asehlela obala ngesikhathini esingaphambilini itechnology baba bekade ingekho angithi yes cishe njena iselfoni lekuthiwa i3310 ibiphathwa wothisha impela siyingane into yamanje leyo yes uGoogle nje besingazi yini uGoogle ukufunda incwadi bebesinqundile amandla ama-Europeans isikhathi sobandlululo umuntu onsundu wayekhethelwe incwadi kufanele afunde kwakufanele enze lo uyena futhi so bebesibambe ngesystem yobandlululo so
kusuka kubandlululo nokuthi sivuleleke sithole i-technology enjengoma Google o YouTube ukufunda izinto incwadi nokuthi nje siqaqeke iphele lento yobandlululo nathi sikwazi ukufunda noma ngabe iziphi incwadi iyo lesinikeza ulwazi manje ngoba phela abayifihlile lezi zinto ziyatholakala ngisho nencwadi ukuthi bamenza kanjani yena uJesu lo abathi uJesu namhlanje omhlophe zikhona lezo incwadi nokuthi futhi wawubani ngoba phela kuyaziwa ukuthi wawubani ngoba kwakuyingane kaPope liyana okuyona iRome eyenziwa kwadwetshwa izithombe zawo yenziwa uJesu basinikeza ingane kaPope so khona nencwadi ukuthi waba kanjani wenziwa nini imlando yonke siyakwazi ukuthi siguglishe uyakwazi ukuthi sikuthole nawe uma ufuna ukwazi ungabhala uFake Jesus Son of Pope izokwazi ukutshela iGoogle yonke into ukuthi wenziwa nini kanjani zikhona nencwadi so ngena kwi-technology kusizile kakhulu ngasho njalo noma kukhona la kusilimaza khona kodwa kolunye uhlangothi sikwazile ukuthi sincede into eziningi nabo TikTok labo yize bona bebewusebenzisa ngendlela yabo bethi bazosithumba imiqondo but umdali wayijika lento ngoba abantu abaningi sebethola iqiniso njengoba namanje sikhuluma kanje nasinikeza abantu iqiniso so ngasho ngithi ukuvuka kwabantu nalesikhathi esikusona manje ngoba vele sesikwi Aquarius age of knowing yes umdali amaqiniso wabekobala ngoba uprepare isikhathi esizayo ngoba manje umuntu ongavukanga manje abuye leqinisweni kamdali uzoba nenkinga ngoba isikhathi esiyakusona asisihle neze ngiyacela ukuphinda lokho isikhathi esiyakusona asisihle neze umhlaba uyayihlanza manje uma uhluleka ukuvuka manje wabuyela kumdali ngokweqiniso uzoba nenkinga so nesikhathi ke sikusona manje Aquarius age vele umdali uvusa abantu ukuze athi sifika lesikhathi eseklina khona umhlaba bebe baningi abantu abayosinda ngoba umhlaba usazoklinwa manje sithini ngalabo bathi umhlaba uNkulunkulu nje bezoklina social isikhathi sekunalento erapture sebehlwithiwe ngakube kuyiqiniso lokuthi kukhona abantu abazohamba kuqala before kwenzeke lezi zinto ezizokwenzeka baba akulona iqiniso akekho umuntu ozohlwithwa sizobe sikhona nje sonke yonke igameke izayo sizoba sonke sizobe sikhona sizoyibona ngoba kuzi isikhathi esinzima kakhulu kuzi isikhathi esinzima kakhulu la khona abantu kuyofanele ukuthi ngampela beqine basibuyisele kwimvelo babuyele kwimvelo beqine ngampela bebuyele back kwimvelo ngoba uma abakwenzi lokho bayoba nenkinga ngampela ngoba imvelo izoyihlanza ayekho umuntu ozohlwithwa la kodwa kuukuthi abantu ababuyele back kwinature ezintweni zabo ngendlela esasimbuka ngayo umdali hayi ngendlela esanikwa abantu ababevele bezosicolonizer bezosenza igqila umuntu okuzokwenza isigqila kubulala akakwazi ukunika iqiniso ngomdali baba sasingangeni ngisho endlini zabo ezincane umuntu ohluleka ukusherisha indle encane ngawe angakunika iqiniso ngomdali keke zakunika uzokufaka eweni vele ingakho ke sakhelwa oJesu abamhlophe ingakho sakhelwa uNkulunkulu uGod ingakho sasuswa kuthina babe sibulala vele yes so mhlambe uJesu uma uthi wemhlophe kanti wenjani uJesu sisake siubheke kakhulu umlando su qalaze sikuthole lokho ukuthi hayibo lento le umlando lo abasakhele wona nalento leshiwo ikhulunywayo manje uJesu wayekade omlungu ayilona iqiniso kodwa abantshontsha izinto zakwamanye amazwe base behamba nazo baya ngaye eEurope base beyiphendula ngizolinganisa nje umzekelo ngeBhayibheli abantu abaningi bayakholwa ngempela ukuthi iBhayibheli njengoba seliqhamuka eRome abayibuza ukuthi njengoba iRome isephesha kwelandle eEurope iyahlangana kanjani neAfrica neGibhithe ngoba bathi bona imilando yaseGibhithe yale Africa nemilando yakuleli izwe libizwe kaIsrael ifunani pho eEurope manje le Rome kude kangaka abayibuza abantu lo mbuzo pho uJesu makukhulunywa ngaye kuthinto Egypt kukhulunywa nalama wayezoba kanjani umlungu ngoba umlando wangampela usuyakuveza ukuthi iGibhithe yayibuswa abantu abamnyama yes abantu abamnyama bafike babulawa lapha yana eEgypt iAfrica lena yayikade vele inobungcwele basezweni njengoba usushithi ihlalo saseAfrica sila umlando kaJesu wangampela baba ula iAfrica futhi uma usujula ngokomlando ufika ukuthola ukuthi izinto zonke zaqala ngalana eSouthern Africa so umlando kaJesu ulana eSouth Africa ukuthi wayehamba lwamlisa wayehamba kakhulu ayikho indawo ayingayihambi kodwa wayemnyama uqhamuke eAfrica hayi ukuthi wayekade emhlophe njengoba sekushiwo
ngeke ngibe nenkinga ke mangisho lo mlando ngiya-attackwa kakhulu. Why bengi-attack abantu? Ngiyazi vele ukuthi kufanele bengi-attack ngibasoli. Ngoba kunabantu abalapha eGibhithe bayazi untshontshwa kokuphendukezela ngoba uJesu phela bamakha ngezinto zaseKhemet. oHeruna oAsetha wabaphendula oMaria Black Madonna yalapha eKhemet bakha uJesu. Bantshontsha izinto zethu ichaza ngelinye ilanga le angifuni ukugxila kakhulu kuyona. So ngeke ngibe nenkinga athi nithatha lento ukuthi lo muntu okuthiwa uJesu wayemnyama ukhona nidukiselana abantu nibatshela into engeke ngoba lento inganikwane into engakazi yabakhona yabo. Abanye baze bangivezela ubufakazi ke beyincwadi. Yebo kukhona ufakazi bayonke lento ukuthi uJesu wakhiwa kanjani bantshontsha kanjani izinto za yebo wakhiwa ngezinto zaseKhemet bantshontsha lapha kodwa bagcinanga ngokuntshontsha izinto zaseKhemet kuphela babe beza la eSouth Africa bazontshontsha imlando yomuntu oyibizwa ngokuthiwa uYeshua umsindisi kwantshontsha imibhalo yakhe la eSouthern Africa nemlando yakhe njengoba sengishilo ukuthi lo msindisi okuthiwa uYeshua wayehamba indawo zonke uyena okhona hayi uJesus Christ labamshoyo bathatha izinto zethu zala eAfrica ngoba loyo umlando wakhe ukhonjwa kakhulu la eSouthern Africa. Yes ngeke na uthinta nodumo lwelanga ngesonto edlule uqinisile impela umlando wakhe uthinta la eSouthern Africa uthinta kakhulu futhi neNamibia. Yebo uqinisile ukuthi wayehamba kakhulu umhlaba wonke lo msindisi bayifekileke into zakhe eziningi zahamba zayotwistwa eRome ngale nkathi bethuma amasosha bezokwakha iBhayibheli ngoba iBhayibheli balintshontsha yonke lento eqhamuke eEurope bazakhela yona befuna ukubusa umbuso ngeRoman Dutch law yenziwa amaRoma loyo nto leyo bantshontsha iBhayibheli bantshontsha imlando eGibhithe bantshontsha imlando yamazwe wonke so kwathathwa ke imibhalo yayiswe eEurope yayisiqalwa phansi bazakhela uJesus Christ bemakha ngezinto zalapha eKhemet babuya bantshontsha imisebenzi kaYeshua. So ingakho ke thina sifuke sihluze ngoba kufanele sithi hayi uJesu akekho yonke yebo amukho wakhiwa kodwa kwakukhona uYeshua umsindisi wala eAfrica wayemnyama bantshontsha imisebenzi yakhe so bahlanganisa izinto eziningi bakho umuntu oyedwa baba. Ingakho ke siphikisana sodwa sidideka siso ke abantu abantsundu. Ingakho futhi ngingamgxeki umuntu othi wakhiwa izinto zaseGibhithe ayikho into ekuthiwa nanoYeshua ayikho yonke leyo nto ngoba usuazi lo mlando waziyo akazi yena ukuthi babe bantshontsha imlando yangale eSouthern Africa nemap ngisho istate lesilapha kwaIsrael basakha ngemap yala eSouth Africa. Ngifisa ukwazi mfokaduma ukuthi le ndoda ekuthiwa inempondo ekuthiwa uSathane indoda ekhona ngempela leyo noma mhlasimpe into nje mhlambe sasisatshiswa ngayo ngoba phela abantu abaningi ngibona besonta kangaka noma bethandaza kangaka basaba le ndoda enempondo lephethe imfolo. Siyabonga baba. Wayithi into enye indaba futhi indaba kaSathane yo ukugula okufanayo noNkulunkulu ukuthi bakho uNkulunkulu ukukhula kodwa ukugula okufanayo baba naye futhi bakha uSathane njengoba sengishilo ukuthi bebesebenzisa akho lento esuphira kwabelungu bazibone bebakhulu babesho kokoko bethu mabe babulala bethi nyambo uNkulunkulu ufana nomlungu yayibona ingane yakhe uJesu nayo ifana nomlungu thina si representa isizwe esingcwele sikaNkulunkulu nyambona uSathane ufana nani uSathane yekana amabheshweni yekani lempilo yenu yonke lento engikholelwa kuyona ninika Sathane vale nithathe lokho kwethu kunje basifundisa ke ngendlela so yonke lento leya kaSathane yakhe uyibona baba Sathane akuyona indoda eminyama enempondo yonke lento ayikho sababesabisa benzela ukusiconvert ukuzosidukisa yangelinye ilanga leso ichaza umlando ukuthi bayakha kanjani lento zakhiwa nini kanjani bahlala niphi iziphi inkomfa bebehlala kuzona ngoba yahlelwa phesheya ukuthi basabuseni benzeni bayibone beyinto engelutho bafundiseni ukuthi ba useless bona nezinto zabo khona bezoba namandla ngokwasemona ngathi nasasibambele imvelo sinakho konke sinama powers wonke babezobulala lawo mandla besusa kwimvelo njengoba ubona namhlanje sibulawa imvelo yazi ngizoshisa imanga mina okhokho bethu bebekwazi ukukhuza isiphepho bebe ubona umoya onzima uza lapha bese bephuma bashaya igubhu namakopi beshaya imisindo bamemeza siphi isidalwa ulizwi sengishilo umsindo lesi sound vibration bashaya amakopi bashaya yena bakhuleke bashaya amalento bashaya isiphepho sasehla siphela iweather bebekwazi ukuyicontrol okhokho bethu bebengabulawa ama natural disaster kodwa kuthe makufika belungu baqala babulawa ama natural disaster manje siyaphela manje kodwa sithi sithatha uNkulunkulu fayisibuze manje uthi wayo babamkhulu bethu babekwazi ukucontrola yonke into emhlabeni iweather ingoba babesa connectene nemvelo
kodwa sesinikele okwabo sasatshiswa sangena kubona siyaphela imvelo akasizi ngani uNkulunkulu wabo kodwa okhokho bethu bona babekwazi ucontrol iweather. So indaba kaSathane baba yakhiwe ayikazi yabakhona. Yini uSathane omunye uzoyibuza umbuzo yini yena uSathane yaqala nini kanjani ngokweqiniso ke mase ngibatshela abantu ngokweqiniso bamgada uthi uyini uSathane ngoba kubalekile ukuthi abantu sibatshene iqiniso. Sengikhulume ngemoya eyabakhona eyafika iphile emhlabeni engibize ngokukhanya. Kwaba khona ke impi emkhathini ngale nkathi ikusaphila abantu beyimimoya bengakafika emhlabeni. Kube khona ke impi yemimoya. Yes. Ngoba le moya lena ebizwa ngokuthiwa ukukhanya yayi kuyimoya enamandla kakhulu. Kwakuwumuntu njengoba seshilo ukuthi kufola omveli kuqala usomandla yonke lo moya kwakukhaya. Yes imoya enamandla kakhulu. Yayiminingi ke iyona moya lo eyabamba elikhulu iqhaza ekucivilizeni umhlaba. So kuthe makwenziwa njalo kwase kufika lento kubona abanye kwase kufuna ozoba mkhulu kunomunye ozokhuthama kunomunye kwabanga imoya la. Yahlukana kabili. Yilo mlando abawuveza eBhayibheli bethi kwalwa uNkulunkulu noSathane uSathane walethwa lemhlabeni awukho lwamlando kodwa kwalwa imimoya baba. Ingane lezi zandawonye kwakuukhanya lapho kuyilo moya leyo yeseyinama powers lo moya isibanga ini ukubuza yayisisilwa indawonye lo moya leyo yayisisihlukana kabili ngangokuthi uma ubheka umbuso ukukhanya sifike sibe nenkosazana igabade uma umphethokazi sibe nomveli kuqala sibe nosomandla nasembusweni obumnyama umoya nomoya uba nekhophi lo ukukhanya bese uba nekhophi yobumnyama embusweni wobumnyama banendlovukazi yakhona nabo yokuqala eyaba ubani uLilith eyesibili ingane yakhe kwaba uPerformance lo uSathane lo hleze evezwa enempondo thupa kwehle njalo kuze kobhali amanye amakhosi abaningi labo uNkulunkulu siyongena sibachaze ngelinye ilanga ngalena embusweni okukhanya sinobani sinendlovukazi yegabade umveli kuqala sinosomandla nangalena abanenkosazana yakhona so umoya nomoya wohlukana kabili kube khona umoya ukukhanya nowobumnyama kahle kahle umoya wabalance kahle positive and negative from beginning ayikho indoda eminyama imimoya masikhuluma ngoSathane baba sikhuluma ngomoya ingakho umdali ehambisana nomoya omuhle uSathane uhambisana nomoya omubi yena okusho ukuthi baba umuntu enzondo uSathane umoya kaSathane loyo uyena Sathane ke loyo ngenwe yomoya yes uSathane ke loyo imimoya leyo uma unomoya omuhle kamdali uNkulunkulu loyo yes so hayi ukuthi uSathane indoda ethile uma usonda unenhliziyo embi usenkingeni ngoba uSathane uhamba na uyena futhi ngoba wena attract umoya kaSathane kodwa kufanele uzu attract umoya kamdali kufanele wena ube nothando attract umoya kamdali so masikhuluma ngoSathane sikhuluma ngomoya oyi-opposite wokulunga nanoma imuphi baba uyena Sathane lokho so uSathane singambuki ngalendlela yabo uSathane ile moya lena eyi-opposite nokulunga umoya kamdali uthi ungakhukhumala uma usukhukhumala uyitshena usuhamba ngomoya wobumnyama yonke imoya emibi ukuyiphatha kahle baba umoya kamdali uma ungayiphethe kahle umoya womubi uSathane loyo basoba lezi zinto ezimbi ezikhona emhlabeni ozazi ukuthi azilungile siqhamuke embusweni wobumnyama imoya wobumnyama uyena Sathane loyo sondelana nokulunga nangokukhanya baba uNkulunkulu loyo siyathokoza kakhulu mfokaduma siyathokoza mfowethu because phela abantu bebeyazi ukuthi uma ngabe udlula kulelizwe kunendoda nje enezimponde kulindile lapha ukuthi ikugovuze ngemfoloko ngoba lezi inganekwane sikhuliswe ngazo siqala manje ukubona sesibadala ukuthi hayi kwakuyinganekwane so sesovala nje mfokaduma ngifisa ungayishile kuleli point lokugcina kuthiwa sinithumi ngani nodumo lwelanga uma kuukuthi ninamandla nihambe nelaphana kuyidalwa zikamenzi nosikhulumela phela njengoba kuzongena lento yama digital ID kuzongena lento yoma microchip basho njalo abantu bathi hayi singaloke sidlala odumo lwelanga la siloke sidlala omuzi duma mabe namandla pho abayingani ngosikhulumela lapha nedalweni zikamenzi lo mbuzo mfowethu ngubuziswa ukuthi usuqhamuke kaningi kubantu abahlukahlukene ngokuthi mhlambe kwesinye isikhathi basuke bekholelwe ekutheni udumo lwelanga noma wena kukhona eningakwenza lapha na edalweni zikamenzi baba kunento abangayiqondi abantu bakithi yes ukuthi ukubona kwethu lezi zinto lezi akusho ukuthi sesinamandla thina
ekuthenini sesokwazi ukuthi sikhulume or senze ama decisions ukuthi sikhuluma nedala ukuthi kwenze ukuthi nokuthi asinawo lawo manje nathi siyayifanela nabo suke simbulelwa lokho then ke bese siyabuya sizothayimisa bona ngoba lento ezayo nalezi zinto lezi ezikhona ezayo nalezi abasho ngawo ukuthi asiyingane izinto abangebe kwazi ukuyivika njengoba sengikuchazile umlando ukuthi lento yaqala kude indlela abangayivika ngayo bona ekuthenini babuyele kwimvelo umhlaba vele usuwonakele kude into yasendulo leyo so yonke into ezokwehla manje obumhlaba uzoyihlanza akekho umuntu ozokwazi ukuthi ayivike lento akekho umuntu ozokwazi ukuyokhuluma njengoba besho ukuthi asikhulumi ngani nezidala asikwazi ukwenza lokho ngoba yinto vele namanje futhi abantu basaqhubeka bayona nabo basho njalo kodwa basaqhubeka bayona batshinga amaphepha bangcolisa imvelo yonke baphambene nemvelo sigqoka ngendlela engafunwa imvelo yonke into iphambene so kufanele siqale lapho ke ekutheni thina sizingcolise sifunde nemvelo ukuthi imvelo iyini nokuthi isihlonipha kanjani imvelo then ke iyona ke into ezokwenza ukuthi abantu besinde ngoba ulaka olukhona lolukamdala akekho umuntu ozoliviba kade sabekezelelwa baba kade sabekezelelwa sawona umhlaba suke endulo kwaphakama abaprofeti bathuka kwaphakama izanusi zathuka namanje siyaphakama siyabatshena abantu ukuthi ababuyele kwimvelo loNkulunkulu isinikezwe yena kuyena basasithuka namanje so akukho esingakwenza nathi kodwa bayoyisiza bona ngokuthi befuna iqiniso likaMdali bese bebuyela kwimvelo abayovuka kahle abayovuka ngoba umhlaba usazoqalwa kabusha sonile lemhlabeni ukukha phezulu ngeke ngithathe isikhathi eside baba ngake ngavezelwa inkinga ngizibona sengathi ngisendaweni enjengaseKhemet la eEgypt uma ubuka ilento lina umhlabathi wakhona ugwadule uma ngikhona kulento engathi ngiguqile ngikhuluma nomunye umuntu ohlele ehlalweni mayihlele ehlalweni lo muntu ulezi ihlalo lezi nje zama queens lawa osukwabona eGibhithe mabehlele ehlalweni engathi ngikhuluma nalowo muntu wangikhulumela inkinga uthi kumina ngangaboni ukuthi ngikhuluma nani ngalezo ikhathi ngisakhuluma la umqondo wabuya late sengiphapheme esibonisweni ngivezelwa lento lini uthi lo muntu mayikhuluma nawo lenkosazane lena eyiqueen ithi yangibingelela hayi ngivume uyangazi mina hayi angikwazi uthi uyabona la emhlabeni nonile kakhulu le emhlabeni bonke abantu abatshinga amaphepha basuke beshaya mina yo kahle wayesola mina no benginomqondo baba bengidlale kakhulu ibhola benginomqondo ukuthi mangihamba ngifela isinomi kanjani benginomqondo ukuthi mangade ngidla into iphepha ngilitshinga isinomi kanjani yes so kahle wayesola mina ukuthi ngiyenzelani lento lena usethi bonke abantu abatshinga amaphepha basuke beshaya yena hey bengithuse le ndaba bashaya yena kanjani wayesephenduka uqoqa ingubo emhlophe eqhwa uthi uyawubo uveza la emhlanje uthi ngibuka amashandi namathi uthi amathakho la ohlezi wafela lelo khuzeni emhlabathini yes uthi wawusuka ufela mina hey ngithuke ngixoliseke ngibe umuntu oxolisayo usethi kumina lalela abantu emhlabeni bonile kakhulu futhi ulaka liyeza phezulu kwabo bonke abantu abatshinga amaphepha labo bantu labo bafike bewafica amaphepha ngalo futhi imveli yabaphika bonke abantu abafela imveli yabaphika yes uthi yonke into la emhlabeni iyaphila wakhomba itshe wathi liyaphila wathi amanzi ayaphila uyangibona mina ngimuhle kanjani wathi namanzi futhi umuntu onjengami omuhle njenganami uma usukuthatha into uyitshinge emanzini sokufana ukuthi ushaya lo muntu omuhle njengami uyangibona mina njalo ngiyambona wemuhle kakhulu engabhekeki idark lokuqala lokugcina ngibuke lento uthi bonke labo bantu labo basuke beshaya umuntu omuhle abatshinge lokhuzeni emanzini uthi umhlaba ungcolisiwe wangiyala kakhulu nokuchitha amanzi wathi uma ngichitha amanzi ngingavele ngiwaqulela isinomi kanjani angowabeka phansi ngizothe bese ngiwahamba phansi ngoba uma ngiwaqulela isinomi kanjani ngisuke ngifana nokuthi futhi ngithela yena nalapha kodwa fanele ngiwachithe ngokuzotha ngichithe phansi waqhubeka nangokubeka itshe lentaba wathi bonke abantu ababeka itshe lentaba isinomi kanjani baba necala imveli yabaphika kufanele bembe baba bese bebeka itshe lentaba bese beyagqiba
Wazi walinganisa nalabantu laba abambayo kwi-nature uthola bafaka amakhandlela bayacuphana yonke lonto labantu laba benza ithwa nasemanzini wathi bonke labo bantu imvelo mabehamba yabaphika wangitshena izinto eziningi engifundisa izinto eziningi ngomhlaba wangitshena izinto eziningi usisengathula lento lena ngathuka la emase sihamba uma esehamba lo sisi wavele ihlala ihleli kusona savele nje savithika saphenduka umhlabathi sasuka emva kaloko saphenduka idust kwaqhamuka into engathi umoya wazungeza lo moya wasusungena phansi emhlabathini wahamba ngithema ngiphaphama ngabona ukuthi inkulu lento ebengikhuluma naye akusiyo umuntu loya so ngiyabathayimisa abantu ngemvelo imvelo iyaphila amanzi ayaphila sengibathayimise kaningi baba nodumo ilangu ufika wabathayimisa kakhulu kade ngaqala from 2013 14 15 ngitshena abantu ukuthi amanzi awumuntu wesifazana ayaphila yonke into la emhlabeni iyaphila ngibatshena ngihlahla ukuthi ihlahla siyaphila ngoba naye wangiyala kakhulu ngihlahla ukuthi ihlahla sishawa kanjani kunento eyenziwa abantu yokushaya umuthi yonke indawo ihlahla sishawa umuthi uzusigubuzele sonke uma ushayile sohlahla wazi wasigubuzela sonke uskipha amagxolo susibulele isihlahla siyaphila sinomuntu siwumphefumulo naso ngaye ngabachazela abantu bangithuka ngibatshena ngama branches ihlahla ngathi ihlahla siyaphefumula naso siphefumula ngama branches awo njengoba nathi sineyinwele siyaphefumula ngalezo inwele silande energy langeni nehlahla futhi ngase ngibatshena ngathi isihlahla sinemini nobusuku ingaphansi lehlahla ubusuku siyadla lana sidla amanzi la ngaphansi njengoba nathi sidinga amanzi so isihlahla sifana nathi siyaphila njenganathi bangithuka bathi ayikho lento engishoyo ngiyagula so ngaluleka kakhulu ngifundiswa ngemvelo ngitshenwa nangomuthi ukuthi abantu bashaya imithi bayona umuthi kufaka bawushaya uhlangothi oli1 olingalena kuphela la eopposite khona nelanga yes kuningi nokunye kodwa so lokhu sikuveza ngelinye ilanga ngenxa yesikhathi yes ngoba kuningi impela angiyala ngakho ayengitshena ngakho engifundisa ngakho ngemhlaba ngiba nenhlanhla ke mina baba ngoba bekufika umuntu afika ngifundise leyo nto lo ngakhula ngiyingane mina kuningi esazoveza amafayela izinto engangiloko ngifundiswa yona bekufika umuntu angithatha afika ngifundise leyo nto angifundise leyo nto iloko ongenze ngagaina iexperience eningi ngemvelo nangempilo ngimncane ngifuna ungayishile noma singasezonaba kakhulu kuyona leyo ukuthi buyini ubuNazaretha because abantu abaningi bakholelwa ukuthi ubuNazaretha umNazaretha ngoba usonta lapha na kaShembe you understand so aba understand abantu ukuthi lento yobuNazaretha into ebikade iphilwa abangoni understand leyo nto njengoba ukukhuluma ngoEmet nazo zonke lezi zinto but namhlanje ngiyafisa ubachazela abantu ukuthi buyini ubuNazaretha ithinta inkinga abantu abaningi badide kakhulu ngobuNazaretha nangoShembe uqobo yes ake ngigxile kakhulu ngigxile ngoShembe yes chaza uShembe ubani uShembe because ilife ilahleke khona because kubantu abaningi makwakhuluma ngoShembe kuvele kufike inyama esemhlabeni kanti manje udaba likaShembe lujule kakhulu baba lingaphezulu kwenyama uma sikhuluma ngoShembe baba sikhuluma ngomoya omdala kakhulu okumoya womkhathi yes uShembe akayona inyama kodwa amakhosi asuke khona ayisuke khona ePhalamende asuke embethwe ilowo moya loyo ngoba sengishilo ukuthi ngokwase-Afrika uNkulunkulu sasimbuka njengomoya kodwa ombatha abaprofeti yes okusho ukuthi umprofeti osuke khona ngokwenyama usuke embethwe ilowo moya lowo moya ke ubizwa ngokuthiwa uShembe nakhona mawusujula ngokwasemoyeni ufika uthole lokho ekuthenini kunelinye igama ayibiza ngalo ngokwakamoya okwakuyini okwakuguqabadele ufika ukuthole futhi lokho ukuthi lo moya lona ulinka kakhumdala kakhulu ulinka kakhulu ngomvili kuqala umuntu methi uShembe uNkulunkulu ngeke ngizwe kuphikiswana bethi abantu ukhuluma into engekho urongi lo muntu umoya uwodwa sizwe sakithi uyayicana kuhluka amagama ukubiza masusu uyiveze emhlabeni angilinganise njengonomkhubulwane njengomama unomphithokazi uma sikhuluma ngonomkhubulwane sikhuluma ngoGaya sikhuluma ngoAshuni onomhoyi sikhuluma ngomoya owodwa indlovukazi leyo umoya owodwa lo indlovukazi kodwa isuka isicanile isebenza ngala ngokwemvula ibizwa ngonomkhubulwane isebenza kanje isibizwa ngoAshuni isebenza kanje umoya uwodwa babuye icana masikhuluma ngomvili kuqala osomandla oShembe umoya owodwa loyo kodwa umoya uyecana
bese sewusebenza isigaba ehlukahlukene lo moya yiwo owathi mawufika emhlabeni wawusubizwa ngoshembe siyojula ngelinye ilanga baba ngikha phezulu ngoba ijulile kakhulu ifuna silande empandeni kuningi kakhulu esengivezelwe kona ngoba eyinkinga ngaba nezinkinga kakhulu mina ngiqhamuka einkingeni eziningi kodwa abantu abangilandelayo bayazazi nokuthi nalomoya wangisiza kanjani sokuchaza lokho ngelinye ilanga siyonaba ngaloko ngela angifuni ukuqala manje kude kakhulu ngenxa isikhathi kodwa engizama ukuvezela abantu ushembe umoya womkhathi osithintayo sonke sabantu abantsundu owawuzophulukisa isizwe ubabuyisela eqinisweni likaMdali nakwinature kunento engambulelwa yona ngicela ukikha nje kancane ukuveza isithombe ngoba abanye bazodideka usubuyisela kanjani kwinature ngathi mangiqeda kugula ngoba ngike ngagula empilweni yami ngasizwa uyena ushembe sokuchaza ngelanga ukuthi ngangiguliswa yini so ngase ngiyibuza umbuzo kungani ngisizwa ushembe yini ushembe ngisiza ngoba phela sikhule angani singenwe inkolo izinto eziqhamuke eEurope sangifakiwe ke mina ngiqhamuke ngumKristu esontweni nje sasitshenwa kahle indaba kaShembe into engekho make wayihlanganisa waqoka ibheshi yonke uyisihogweni impela so manje sikhule silimele namaNazaretha sakhe ukuthi wasiwanyayi ukugunda ilento lena ikhanda sifakiwe lokuthi lezi zinto lezi asiyinyanya yes kodwa ushembe lo moya mangithi ububuyisela abantu kwinature kuma laws euniverse eAfrica la lingagundwa ikhanda ingoba ikhanda liyaconnectisa nomveli kuqala okuyilanga zi-aerial inwele ezixhumanisa nemvelo unwele nolwele lulodwa linembobo la ukwazi ukulanda khona i-energy lapha yana elangeni yingakho uma uzohamba endaweni enomoya omubi utshenwa yinwele ukuthi izashwaqa utshenwe yinwele ukuthi ayingeke nento engalungile ngaphambili ujika ubaleke ususindile emoyeni emibutshenwe yini yinwele i-area inwele zi-aerial ezixhumanisa nomkhathi nemvelo sasingaligundiki ikhanda la eAfrica yangani uyabonga ngiyazama ngiyanaba ngoshembe ushembe kufike abantu sebegunda amakhanda abelungu besidukisa ngoba izinto bebeyitwist abelungu besifundisa ekuthenini umuntu ongaligundi ikhanda uyidemon kodwa lo ushembe wafike wababuyisela abantu kwimvelo ekuthenini ihluthu abasiyeke so ngoba thina besingazi olalonke phela sifundiswa ivangeli wrong beswabuka kaba amaNazaretha sikhulume kabi ngawo siyafundiswa ezikoleni samademon kwakuze kube nezinto makwa inwele wanenwele enkulu wanenwele enze ushonta kaShembe yini khuluma kambi nje izinto ezibi ngokungayazi imfihlakalo yase so ushembe lo moya ubuzo ubuyisela abantu kwiuniverse bese sekuzoba khona into ebizwa ngokuthiwa igrounding ukuhamba ngenyawo ilo yeuniverse futhi naleyo ibizwa ngokuthiwa igrounding nje uya kwabona amaNazaretha ehamba ngenyawo besingakwazi yonke lonto ngoba phela basifihlele abantu laba abasicolonize basifaka icathulo baba ziyasikhatha kwiuniverse thina abantu abantsundu kufanele sithinta umhlabathi sambe ngenyawo nawe mawusegcikeni kweinkathi kufanele uyihambele ngenyawo uthinto umhlabathi imvelo umhlabathi uma ila sitshala khona uyena osipha ukudla uyasondla uma wethu kubalekile ukuthi isambe ngenyawo usuthinte umhlabathi kune energy esilanda emhlabathini ingena ngeimbobo lezi ezimkenke emncane la ngaphansi umuntu ngaphansi kwenyawo unama chakras baba siyayidinga leyo energy leyo ifike leyo energy khona iconnectise nomhlabathi inyuke njalo bese iconnectisa nomkhathi ilanga kuyasebenzisana yes so uhamba ngenyawo kuyinto ebalekile kakhulu ushembeke ubeyibuyisela abantu kulezo zinto ezikanjalo kumalozi euniverse ukuthi abantu ababuyele exhumaneni nemvelo muka ubuka amathempeli amaNazaretha ayevamisa ukutholakala ezintabeni noma lingekho ezintabeni kunezihlahla kushaya umoya ubuyisela abantu kwimvelo angani uyabo so lo moya uze lokho ukuzobuyisela abantu kwimvelo kuningi enganaba ngako ngelilanga ngizongena nengaboniswa kona mina ngibuka isikhathi bengithi ngifuna ukungena hayi ngiyabona ukuthi angangeni kuzokonakala isikhathi sesisincane soyibamba lapho soyibuya ngelilanga engathi singaqala ngayo le ngoba ijule kakhulu cha ngiyakuzwa impela mne wethu but umbuzo la ngikhona ila ekutheni ithini lento yobuNazaretha ngoba uma ngibuziswa ukuthi ngiyezwa impela usuchazile ngoshembe umoya kaShembe uthi ibikhona kemethi lento yobuNazaretha ukuthi abantu bebephila ngako ukuthi bebelizilisa abathi you understand njalo nale mithetho okhuluma ngayo yema art laws yabona
bekubunaziri lo so ilokho lo bengithi ngifuna uthi futhi uphinde ukunginabela ngiphinde nginabe yes mfethu angiphinde ngibonge futhi uma sesingena ke ngobunaziri abantu bacabanga ukuthi ubunaziri buyafika emhlabeni kanti manje ubunaziri budala buusiko impilo lwasendulo kakhulu ulilinka uma ubhekisisa kahle koKhemet thina singabantu bomthetho kahle mangikusho nje lokucaca asinayo inkolo sasiphila ngomthetho leyo umthetho lo yayikade ibizwa ngokuthiwa ubunazaretha lobo kwakuyini kwakukuzingcwelisa ukuphila ngenhlanzeko njengoba abantu babekade bengalokhuzi ungamthatha umuntu osegane omunye umuntu lonto siyayazi kaZulu bengavumelekile ukuthi umuntu athathe umuntu oselokhuziwe imithetho leyo yasendulo leyo eyayikade igcinwa vele leAfrika kwakubuye kukhulunywe futhi eminye imithetho ngenhlonipho hlonipha abazali bakho le mithetho lena kakhulu kwima-art kunemithetho kama-art ufike uyithole leyo mthetho leyo u42 leyo mthetho ile yatwista amaRoma njengoba betibona isiyishumi kodwa eyaseKhemet so ubunazaretha ke nabo kulinka uma usukubheka ngokomlando ufike ukubambe lapha yana eKhemet kodwa kuumlando omude ke nakhona usquad destroyer kanjani lokwaseKhemet amaGreek yes amaGreek afika kudestroya lokwaseKhemet emva kwaloko kwase seqala ke lokhu kobunazaretha okuyona movement le eyaqhubeka ukuzobuyisela abantu kwimvelo kwinature yes ithema ibayibuyisela abantu kwinature kunomphakathi ekukhulunywe ngawo ama-SN okuyiwona kwakuwama Nazarenes ngokumlando wasendulo kwakuwama SN lo mphakathi ophila ngobungcwele ngokwaseKhemet abantu bahlukana igaba embili kukhona ababamba lokwaseKhemet ngqo lokwesinto okwasekonakele futhi ngikuveze lokho koniwa amaGreek ngoba iwona colonizer aqala ubunazaretha makufika lo mphakathi lona kwakubuyisa lo babungcwele ngoba amaGreek afuka oninto eziningi yes kwase sekuba khona ke ubunazaretha buhambe njalo kwaze kwangena kwagaxela la kwaZulu bekuvele lo lusiko oluphilwayo la kusawubunazaretha njengoba sengishilo ukuthi nakwa kakhulu lento okuthiwa ungamthatha umuntu oselokhuzile oseganiwe kwagadwa kwakhulunywa kakhulu ngenhlonipho yes ibona ke ubunaziri lobo yibona futhi lokubuyiswa ushembe njengoba ufubhekisisa kahle ebandleni lamaNazaretha kunomthandazo wesabatha uyakufunde kuyaye kuvele lokho hlonipha uyihlo ukuze insuku zakho zande ezweni kuyake kuvele ungayifisi intombi eseganiwe omunye umuntu ungayibheki nokuyibheka isona esibi lezo ungawukhipha umphefumulo womunye umuntu sawumthetho wodwa nalowo owulapha eKhemet yes nakhona kwakushiwo njalo ukuthi awumbulala umuntu iminingi lemithetho uyawufika utholeke la eNazarethini ngoba lento isuka kephi isuka endulo yayikade ivele ligcinwa lolusiko kompilo la selibulawa yini libulawa belungu colonize amaGreek namaRoma bahamba lobunazaretha kubukhona ngisho eBhayibhelini if ufunda incwadi nje lapha yana kwizenzo ufika ukuthole lobunazaretha uyafika uthole ukuthi ilona sikompilo laseAfrika akuyona inkolo usikompilo lokuphila likaMdali njengoba usushilo ukuthi isihlalo sasizulwini sasilana eAfrika yebo uyakufika uyitholeke lezo incwadi ezikuvezelayo ngobunazaretha ngizokupostela wona ngoba ngiyafisa ekuthenini uyipost abantu beyibone lezi incwadi ukuze bebone abantu ukuthi thina sinosikompilo lelo oludala yilo ke lalintshontshwa lolusikompilo lelo liyiswe eEurope liyohlanakezelwa kwabuya sesibuyela nenkolo kodwa ubunazaretha abasuka lapho budala yebo then kwahamba njalo kwafika kaMaroma abhidliza imizi yethu eEthiopia bakade bukhona ubunazaretha eSouthern Africa eNamibia futhi kwakade kukhona ubunazaretha la Ethiopia ubunazaretha bafika ngenkosi uSolomon inkosi uSolomon eyahlangana neNdlovukazi Queen of Sheba baze bathola umntwana owabizwa ngoMekeleki kwaba uMekeleki the first Mekeleki the second kwaze lo mbuso uze waphela manje ngenkosi uHeliselasi umbuso wedle inkosi uSolomon ubunazaretha ke bafika kanjalo ngoba lapha eEthiopia bebebambeleke le system yaseKhemet leyelanga yes kodwa ngenxa ukuthi kwahamba kwanye inkinga koneka le system basengishilo kwafika amaGreek oninto eziningi but kwafika lapha kwangena inkolo yobunazaretha naye yabakhona then abanye baqhubeka ngale system le abanye bahamba ngalolu sikompilo ngoba vele into yethu thina iyahlangana iyodwa asikwazi ukuyihlukanisa abanye abantu bayebethi mangibatshela ngema-art bathi nikuhlanganisa kanjani ubunazaretha nema-art ekubeni kusachaza into eyodwa njengoba kade ngiveza sinosikompilo olilodwa kuphela thina kuukuthi kwafike kubulawa amaGreek kuvuke ngenye indlela into yethu iyodwa umthetho nje kuphela yiloko ebengifuna ukuchaza kodwa imizi yethu engcwele yonke lemizi ekhunywa ngayo iBhayibheli sokwa kuyiJerusalem yayitholakala le Namibia eminye itholakala eEthiopia ikhona
namanje isatholakala leyo mizi ibitholakala futhi nakuGanda iAfrika yonke bekade ikhona leyo mizi yethu engcwele ngoba iJerusalem baba ngicela ukugxila kona kancane sengivala iJerusalem njoba bethi hayi siyezulwini umuzi okhanyayo iJerusalem loyo mizi baba yayilemhlabeni uma lithi iBhayibheli uJesu wayeshaya abantu bedayisa eThempelini wayengabashaya izulwini wayebashaya emhlabeni angithi pho ukwazi nganani ukutshena abantu ukuthi bayizulwini bebegxila bona emoyeni bengafuni ukuveza amaqiniso ngokwasemhlabeni abantu abaningi bazi ukuthi iJerusalem ukufika uJesus Christ umlungu yabo lo mlando usuphenduliwe wonke kanti sikhuluma ngomuzi ongcwele owawuba khona lemhlabeni wonyathela uphila eJerusalem hayi ukuthi uyonyathela uphila lo muzi futhi engcwele le bayibiza ngeJerusalem yayila eAfrika Namibia Ethiopia nakwezinye indawo yayikade itholakala ngala njengoba namhlanje sekuthiwani yabelungu yalena ko sekuveza lezi indawo lezi ezivezayo ngoba sekwenza ukuthi kukhukhuma labelungu njengoba bagcina bezakhele lesa state ngo1948 abathi abantu Israel kanti akuwona Israel imilando eminingi yale Africa yafika yafekwa laphayana kwaIsrael ifekwa yini amaRoma kulokuhlukana ngama-age kanjalo so yonke lento abantu abacabanga ukuthi kubelungu yayingala eAfrica iwusi kompilo kuthina ukuthi kuphela yayihlukana kancane angani yabo phela. Hayi mnewethu siyabonga kakhulu. Sibuye sishawe yibuchwepheshe. Ngiyakubona umgodla wakho uyanyinyitheka uyashisa impela kuzofunala ukuthi siphinde futhi sikulande. Kodwa vele sohleze sikulanda because vele abantu bahleze bebuza ukuthi umfokaduma lo umbuyisa nini. Bese sibuye siphoxwa yona ke technology ukuthi ke yonke into iyalimitheka kwi-technology. So mhlambe lakhe lokuvala mfokaduma ungathi nje mfethu sivala bususishiyela nemininingwane yakho. Cha sengivala njena engingakusho mina ngingathi njengesizwe asiqale phansi sifuneni iqiniso konakele. Yabo nje obusibona sikhuluma size sijuluka nje asithandi. Yabona ke mina sengaba uloud speaker nje yoba umbona ngihlezi ngikhulumela phezulu kade ngaqala ukukhuluma nevoice yami isize ya-adjusteka angisakwazi ukukhulumela phansi bangishaya walandela lo muntu lo uyasethisa lo muntu uyashumayeza ke ngibe naleyo nkinga leyo ukuthi hayi indlela engidalwe ngakhona umuntu usakhuluma kakhulu manje ugcina umuntu esekhuluma ngale ndlela yiloko engingakusho nje kuphela ukuthi asifuneni into zethu konakele labantu laba basidukisile kakhulu ngiyaye ngitholakaleke einkundleni zokuxhumana lapha ku TikTok uvuka Africa TV bese futhi ngiyatholakala lapha yana ku YouTube nakhona kusawuvuka Africa TV ila abantu bezokwazi ukufunda nokubona imanga njena eziningi kakhulu nezinto esivezayo siyaziveza okuningi kakhulu lapha bangakwazi abantu ukuthi bengilandele lapha ku YouTube bekwazi ukuthi befunde kuningi abantu engibafundisa kona. Hayi ke ngani zakwethu mina ke nomfokaduma umfoka Mkhize lapha eNkinobheni sesiqoqa amasakazana ethu sesobona size ngayo kepha before ngiphume engani zakwethu ngizocela futhi ukuphinda ngicizelele ukuthi uma kunembuzo enidinga ukuqhubeka ukuyibuza sine page lapha la sikhulisana khona ku WhatsApp group ake sifune sithole ukuthi singobani thina ilapho komfokaduma la uzokwazi ukubathola khona kuzoba yibo mabhodla bazobe bekhona ke laphana nabafowethu abaningi abazinjula buchopha bazobe beloke beqhubeka belekeleka ukuthi uvuke kulesi sikhathi njobe secazile umfokaduma ukuthi abantu abayokwazi ukusizakala abantu abayobuyela kwimvelo because imvelo iyona enamandla okuprotect abantu ngamanye amazwi ke ngani zakwethu enhla nasezantsi sesithatha amasakazana ethu sehla ngobonda engani zakwethu sithi kini nonke enisilandelayo nabantu ke asebefundile likhulu kule channel siyathokoza ake sisifune sisithole Mabhodla TV I know my story Mabhodla TV